Nanda Vata Vata ki City Beni Raturala and a radio Bulan Dua Vata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai. Ngone mai na siti ni vitiri seru serebi and ai wala toso da sa te kabugina and singa le wenda indai te bo mi le vena kanda kinda bo ke muni na kanda ni sandu wata tiko mai vina bo le na sema tiko mai Santa Rosa sa sivito ngona va and lima na miniti and ve bonu eso era bo rongo tiko mai kina mai suba na no da bonu mai viti sivito ngona tini kandua na lima na miniti da ro itu tuku na tini karua o bonde tagaro ko nga ningo ni sa soliti ko na iboro sendei ko tonga na iboro ni dangi kau kaua na be barra bi na no da bonu na be atu anu anu lo mai viti na sano lau mai asawa ke kandabu na leba ke mbua na toka lau ke maduata ke na sano da kaunrobe na barra bi mai nan ronga me ado mai kinabua
kauta ni kini tailebu ni singa na bualiku kay tailebu na sano na itasiri na sano ra doni rakiraki na wakila itiko kina ng bulan ni rangi 5 na nota 5 na nota Sunday koto na itu wakini rangi kauko wakina kena iboro solitiko ya ni weekenda ya na singa lebu indai sala ya kabito kong Santa Rosa sabo lagi ni suka na daka na bo lebu na nomuni venga rabitiko mai na loma ni madawa sama ya zabatiwa kinango na singa boga rombuka mai viti singa lotu lebu ya kabitiko na lotu lebu ya Santa Rosa abaka kina mai na ya tuku kana ya tu Marcela kena bebo no ya soni sama tiko mai kina na singa lebu indai nimbula vinaka dana beito manitiko mai zabona ruana kaloko na nondanga una viti Vitu na kaloko na nandanguna Santa Rosa. Domorato na Black Rose, Roseloa, around day. Tiara unde, bera tu na rosilo ani bula vinaka sango leti ko idaka so era sengai bitso yanra so era sabo gara ustuka mai ena bebo no wole kati Santa Rosa ngo Sacramento vata ke San Francisco bula vinaka ralulu sailosi mekerindo yo vinaka embakitini mosese bula vinaka baltagali bula vinaka Awanu yundu binaka tiko ni naitavi na ngarabi na singa ni kuwa na beito soyaki nga ngarau ni kebo kaya tiko na beito soyaki mbarabi sasoli tiko ni na ibugaroni zangi kaukaua bula binaka sailo sira lulu o bili bo na ulango ni bula binaka talamai matagali pakabi au na turanga go dan desar nga balimbas ka talamai tiko mo indaw samu dora po no bole kat indaw samu bula binaka matagali ni bula binaka ni bula binaka na kando ni sagay sa mama yan ang unongo kaya ni bukarorongo tiko na pura-pura da nga andando sa mati ko may kina Australia sa New Zealand ando bula binaka kay Avondale mayo kalandi bula binaka talangan na kanda ni bukarorongo tiko may na biyatian yan na Pasifika Torika bula binaka na yatukuka yakabiti ko ni singa lotulebu ikemuni na wakangu peli botena kandabu bula binaka taubu weka
bula vinaka ni takiti ko ndona singa vinaka ni taka ni kwa singa vinaka talangani no dati ko ngaba matabu vale abe kemni na vengarabi vinaka bole bona ita vengarabi tiko ne be bole ni bula na bole ni wai alunga tal no taka ni ndona vengarabi taka tiko ngoi na kasi ngai uboga sabu ya tiko en kene tuku en singa lebu enda indai ilai mate ilai MT mate ni bula vinaka wandu inu binakatiko ya niwe kemuni we rato nabu vale ne maboa na maka mai nandi o tuna o ma on dikata ilai o kara Abigail langi on dilia ke ilai maboa jina lebu semi baya me ame tola bina re tumbuya tola bina o lavara nisivaro niandra kemuni mai na nukulo saibora pano na vano ma ena ma ngelewa te auria sawara
Senga dina ni kara rawa na daka ke kiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tikunin driver se senga ni waka motoka kandau Dren na tutu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladayani na nung ni boli-boli. Rawa sara, we tartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kenagona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan Dua Ono Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kanale waka suburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa kina nomu mati ni katumba. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemudawe California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemudawe viti. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rogode na Radio Mbulando Vata San Francisco, me Kauti Kenda Vatamai. JJ's Food Shack. Etigo kena nakakana boga bitki me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi nan dalos sa tabiok. Nakakana boga malangi me bakana steak bakaya loka kena coleslaw. Wee! Nakarito sa wadha badina na kani kanakana. Kaya itigo talanga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Ang banyo mandray pai kay na bugatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo duntua limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Binakabakalevo ng daw siya matikumay. Binakabakalevo ng daw aseti ko na nonda to vata na Radio Mbulando Vata San Francisco, may Kauti Kenda Vatamay. And the sabo like sarnia dawayani na walu sa ngubulo ng dolo na kende wili ni matabu vale na Radio Mbulando Vata. Iya, wili sar me vakatoto vatataki kina kende wili na ngwanito kay NOV sa ibura-bura. Do na like, do na share, subscribe talaga Mike na Radio Mbulando Vata and na YouTube. Radio Mbulando Vata San Francisco, Mekoti Kenda Vatamay. Nanonda Vata kay City Beni Raturala. Que muy talano
Ongon ay rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vatamay. Nanomo ni so levu e na singa kei tai levu. E na waga e doritiko e na yoti ni singa. Singa waroai ni katulusanga wulukandua ni okosita. E na waga e dori e na ruandua 57 Griffin Avenue, Santa Rosa, California, diwa 5-7. Ni sana rongo tiko na itukutuku mbale tira tukanda bulebu. Ai boga na numi ni ndua rao ni mbaki ni korni bulingo na Provincial School Eastern. Ra tukanda bulebu na kekene mbaki rao en so lebu takitiko en katini katolu ni September. Katini katolu ni September. Maina le teka wina lima na kaloko ena kabi la kia dawana tini kandua. Da bisa toka na mbilo. En Bredori en Holiday Inn Express and Suite. Diwandua Vitu Limaono, West Stockton Boulevard, Elk Grove, California. Diwa Lima Vitu Lima Walu. Gori na irongo ena bali ni Songo. Nanonda wata kay sitiweni raturala.
William back in doon nungu life insurance policy? Nakakil ni Tutana katil kabitu ni kostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kila maga nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarang amay. So ang kaliwara ka talaga tundawala. Kuwertong ko. O saya lo bengo kami binaksa. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu wa dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu wa dua, tolu walu lima. Doyan Robin na ramaraman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy, siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kitusan ng berata ni baga singalebu, kitusan ng gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to iti, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Garabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Dendran beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-indrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rungode na bima manione na kabini bugu lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilebu ni lotu lebu bei Kemando e Viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Binaka wakalevu na daw sema tikumai. Binaka wakalevu na daw aseti ko na nonda to wata na radio Bulando wata San Francisco. May kautikenda wata mai. And the sabo wala kasar niya daw yani na walu sang bulan ng dolo na kende wili ni matabu vale na radio Bulando wata. Iya, wili sar me wakatoto wata taki kina kende wili na ngwane to kay NOV sa pura-pura. Do na like, do na share, subscribe talaga Mike na Radio Bulando Wata and na YouTube. Radio Bulando Wata San Francisco, Mekoti Kenda Batamay.
Le pania ule, pania ule, pania ule. E raudi mari. Anna bula, dola bina. Anna warongo leti kongori ragadak. En bol nimbula maimba na Aspen Medical Center maimba. Bina bole una semarauti ko maini berno ninga. Ngole baka ni bina kana ragadak ni ko. Bula bina ka mose semba kitini. Matangali bula. Bula bina. Sailo siralulu na mekerindo. Bina bole bilibo. Mata, bula manaka, dende, na wole una sama tiko mai, mami baka nui tiko ni wike muni na baka ngata ngele tiko na nondo banua, na sano tai lebu, na sano na mosi, na sano na itasiri, sano na ronga na bosa, ni baka ni tiko mai na bi market na nondo banua na ngaunang gosa, bata asar tiko nganan raki, mai viti rakai na kamai ni bata ngai raki suasua, so litiko ni nai boga roni dangi kauko ngori nan raki na ngai besau anda na bonu ni binagati ko na daga kina bito soyaki na singani ko menda na sematiko ni kina na itutu bani bengarabi kala kia matiko na tini karua na itutu ko na nonda banu ya na ngauna mai biti na ngauna ni ke na rauta to kana lima na kaloko dangai rongo na itutu dava na irongo ni ko lebu na kai ba ko dortiko mai biti Gambimbi na korturanga suva nangito bata kei na daka bina bole buna nomni sema tiko mai ka rawan nindan dua bata tiko kina en singale buenda indai na ngaude viti en dina ni be sau tiko nan raki bata ya domo bina binaka ni rawat tiko nan bula rawat tiko na vito so aki rawat ali tiko ngana daka e ke muni na saka di baki otianya na da mundi bina bole na ngase mai lamani korro o rogomo ni bula benaka no itangin raum bula benaka tiko na biotini ngase ken randini ngase mai lomone kor service street ni bula benaka tuirara ni bula benaka wanu ni benaka tiko ya ni wike muni na singani ko na daga na ngarabi tabo na mata tiko ya na muani mada binaka bole buna bengarabi en na nonda to tiko ni lotu mai keri ni benaka bole bo bili bena ulango o sailo sira lulu no ilai MT mate rato sabi na numiti ko na bubale na maboa na maka nandi o tuna o ma on di kata o ilai kara Abigail o langin dilia ke ilai maboa dola bina baya meme dola bina semi wanu ni bina tiko ningo na nonda tiko ni benga bingo na radio mbulan dua bata San Francisco kau di kenda bata mai ke sekobe puniwanga sa dola bina rigi sama tiko mai na singale wenda indai bina bo lebu
Pena ngai rongo i tukutuku na tini karua na ngau na maiviti, 5 na kaloko na ngau na Santa Rosa. E na radio mbulan dua bata San Francisco, Kauti Kenda Batamai.
JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kankana boka bitki me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kankana boka malangi me bakana steak baka elo kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono specials and lomani madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo al limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in doon ng life insurance policy? Nakakira nito tani katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera paling lain. In time sarangan mai. So ang kali warga tala tunda warga. Ko tunggo. Au saya lo bengo kamu binasa. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bulo binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua kayada na lenga, nisa ang baki rowo tina policy. Text mai kina wasa walu ba dua, tolo walu lima ena kena ituku matai lalai. O ya na wasa walu ba dua, tolo walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sila katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinagasarto nga toboy, simpang bakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ni baga singalebu, kita sana gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gay totoka na buno ni kana. May namenda to with niti, kanay baga singalebu sa baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Grabe ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Nanonda vata-vata kay City Veni Raturala.
So se sangi ko ngā sai au ngā. Na daudau ni wai manu e na pono o vuna mai nei tasiri. Na umula vena na kando ni toka na mbati ni wai ngori na wai manu kui. Vena wabuka levu na vei toko ni vei rana ngone buli andi da kombau. E rangito tali tiku ngani mataka. Ngana non rasa sanga mera rawata ni na finala. Na semi-finala ni sot-sota vei rana ngone buli e na singa ni mataka. Ya na Whitbix Ralube vei rana ngone lewa. Vata ke na Super Deans. Ya vei rana dorubo una kai mamadala takat ko ni wa malua na sota kina ngaunera sota kina na rara era na laki i vei tabu laki kina na dorubo ke na ngonele o na sota na singa ni mataka. Ia rongo i tukana dodono wai manu anando mo i roda pa rai zembe. Te boga vina katio kina bo ana kandango na kami duanin domona. E kemuni na kanda na sema tiko mai na singa lebu enda indai, mai inda bui lebu, o vani toka, mai inda bui lebu, ke mbauno numitale tiko ngakina, o pasena i rakula. Alesi inda wa ingau nanguto, ora tuna tiko ngoma ilau toka, ora tuna numi rusila mua, mbauno numitale tiko nga na singa lebu enda indai, anda bina numi toko mandanga na rakim batang-batang na koroturanga mai suba, o laila da kauni walu ilolo mabagaya wasaratu mai na tokelau na atu tokelau na pasifika na walebu kemuni na walebu nyubula binaka to toka tiko na bingarabi me sanangori no itaka ni ilambu embue tiko yani na domo ni radio mbulandu bata San Francisco kauti kenda bata mai na singa lebu indai Wilfred Wono ni mbula binaka na korleila ngango Maxwell, New South Wales. O kila sartung bagi bororong otoko ngomai waga-waga. Ia rasa beri tuku-tuku mai na mataka ni kuwa besinga, ia rasa matiko mai chone bakani, tola bina. Na korturanga ke Aotearoa mai o kalandi, kalunga tatiko na ngaravitavi, na singa bina ka indai. William Naisau, nagana bingarabi, o tuwo saturu tola bina, erto keretiko mai na bina numi ta sabi na numi toko mandanga ninda sandu toko ngai na nonda kona na raki batambata na kortura ngai suba o sini mambo te rin batambata sara ya e be sauna raki a solitunga nei bogaroni rangi koko e takali be tuwo saturu erto o mbadi bogarongo toko maingo na abulio tiena nandi district na kalasi walu sanga bulu kandua loloma masu wanu ini binakatale tiku nga ningo rato na ilaolawa na boga eduritiku na bulango sanga ni tuku men namdo singa ni karusa bukatolo ni singa sanga embasi kabinaka rusa bukatolo ni singa ni bulo kosita madawa maingo arto nanu matale tu ngame rato mbo we nanu mitu yani be awa lame nandi batakein nanonra bulioti nandi district rasemati ko mai kinan sabola katiko nanonra songo siteri ngoro ke Moses Marabo na umbula benak lolomati o William Mbongin Rau tuilau ni andra kemoni bula benak kalunga tatiko na bingarabi na singani kuwa non David Tosoyaki embarabi sa so ditungan nei bogaroni dangi kaukoa eta sana bena numitiko kina na singalebu indai bina bogalebu sema tiko mainda na waraka tiko na itukutuku na non da bonona be sai burabura na itukutuku ningito kenan raki na tini karua na kaloka na non da ngaune witi ia na ngaune ke rauta toka na lima na kaloko sabula tal tunga ni suka na daka era sana be sawian reso merngaleani merlayan rambongi orto gora ke ino seniloli bina wole una sama tiko mai no mudi bota ena singalebu ni koa Malita
Ngau na mai viti sa tini karuana kaloko. Nei tukutuku ena nonda vanua. Era sivia na le tolu na undolu na leo ni vanua. Era ngaravi waka vuniwai. Mai nakasi medical center. Karalang ngaravi kina na leo ni vanua. We rato na matai lawa onda uwe ngaravi waka vuniwai. Mai Korea na Korea medical team. Karalaki we ngaravi tiko ena wale ni waingo mai nakasi. Ena loma ni singatolu saoti. Era tau tikongo na tim ini bengarabi baka puni wa isanga ni saumi. Ara le laureia nikin na leo ni bonua nakasi. Ara ngole ani me suba na sa sangwe no sorry. Era lako ani merlaki baka yang ataka na bengarabi sanga ni saumi ngo. Berato na matai lawa andau bengarabi mai Korea. Na bengarabi baka doringo o katikin na mbati na laurai ni mbati bakakin na ngada loma na bengarabi embaleta na mata ka bengarabi raramba talenga rambolo iroi talenga kin o ira ramate ni suka kaya na iliuliu ni wasa-wasa ngoy na sinu Sub-Divisional Medical Officer SDMO Dr. Bini Amanda Nabosa ni tosabi nakasara na pingarapi. Erto sangkay taro ba nga na wili-wili ni leo ni puno merao ni rangarapi taudoko. Beira na lakwea ni merle solia na yadanra mera nangarapi. Era sa apoka binabinak. Na leo ni bono karalaki ngarabi ni kea en totoka ni bingarabi ira lakoya ni na malio ni koro iruango no sorry bata kay suba era toso ya ni baga yau kina kasi merlaki laurai en singa bukilulu kaina kini lebu sarakin na leo ni bono erlaki laurai sibia nandua na undolu. Na leo ni bono era la kwa ni merla kila urai la indike bi boga buniwai. Ala kia da mana kini na kaloka na mataka ni bukelu roto sa taroba. Baleta na wili merawa ni oti merangarabi taudoko. Ni re sa toso da kisar na ken re wili kaya buniwai manda na bosa. Ni erto sa boga bina ka boga lebu. Kara boga bina ka na leo ni bonoa. Na bengarabi kalaki boga yaduri ningo sama idaba na daba ni kua na bengarabi ngo kangarabi tiko mai na loma ni singa tolu saoti na boga tulewa saya do tiko na sona bonua membaleta na wainganga ni saru wa sama enda sarunga banga na be singa na itukutuku ni wainganga ni be boga mateni taki kena rerebaki. Endo na koro mai seru na butulebu. Era sabir kotora endo na ibarau ni bengarabi na koro era salewa. Na lewe ni koro ni keba ka endua tombo sekune ni tiko bua na wainganga ni bebo mateni taki. Me sapa ngala taki saranga me na koro. Sapa talai tani me na koro. Ka kotel ni ngai tiko na koro. Era kaya na ngase ni korongo na butulebu mai serua. Ni asa labeti dake ni na baka tutungo mai bir na leo ni koro na mbose ni asana sala ki bang donu mai na mbose ni asana me sa baka taudi na lewango na bukundar na leo ni banua kaina ken na ruwa na madao saoti endua na turanga yang baki tolu sangabulu abesu Vesu ngai na nona itei. Ni a tea bolikina na marijuana. Kasanga i tombo batakaya. Era sala ki banga ngai koeti kono visa. O era na itambangone na korongo na butulebu. Era sa bao ngai reti ko na sona dagadagayanga. Era ngau na ngalala era tiko kina na loma ni koro. Era laingaraba na vina. Ka daudaunre na kaukau ani matani singa na sola. Karangarawa talanga so na dagadaka ni be buka toro dagataki me baka na wai kena tangi era tara na loma ni koro kana turanga ni koro
ni rasa kawai taka buat lebu sar na pakai ngata kini wainganga ni bebo meteni takim balete sanga walanga ni pakai ngata kini wainganga sala kimbasi ka na sona ibu karau kaua na ibu karau bololom embasi ka mai baleta ni bondo tu na wainganga be reso na leo ni bonua ado kina na kudu na butako na pakadada na pakasausa na loma ni koro karasana numakina ni dua talenga ikunengo sabu ka sosola sarangana nona yaya membiuta na koro na butulebu. Kina gitu. Bagarita ka na daw yung mga tabulid ni Fiji Water Flying Fijians ni nanamakiti ko na non raw ng gito ruwan na daw rabo na iyatu muri ni Timinibiti o Yosefo Masi bata ke Tambuabo. Orongo raw na toka ni na yatu muri na tutu ni senda na yatu muri ni Timinibiti na Swire Shipping Fijian rua na numiti ko ni na dua na gito binak na sarapa raw na lewe ruango sa kilaiti ko Yosefo Masi na kaukawan ni nonang gito asagay lisutalitik nga may na sota-sota ni Olympics may Parisi, may Boranise, o Masi, arawat tatalinga may kina na no na metali siliba. Ya, na kena ikarua, o inya Tambuabo, ang gito tiko may Boranise, nanduan na timi rongo lebu may kya, na racing, Diyos ang awul karua, Racing 92. En baki may ngoro nung dolo sa awul kalima, sana may durukin na Shop and Save Super Rugby and Pacific. And then raydaman dan na kaukawanin gito raw na bagarita ka na lewe ruango and dua toka ni na itutu ni second five outside half bata ke Masi na toka na center 3/4 outside half. Bagarita ka may ni sangat tiko ni naman gito na kapitan ni Timinibiti wa isa na dalib sa oso tiko nga na itabi ang karabat tiko na non kalabo ni gito ya na tiko talenga na Timinibiti o api solo me bota endo kilailebu na kaukawa ni non gito na itutungo raw na sota na timi ni Fiji Water Flying Fijians watake na Manu Samoa na ono na kaloko na kabi ni Singapore Rombuka na Madha wa Katumai na HFC Stadium Suba. Abira na timi rangole tikoani na sota ni ngonevuli rasaba kanu inuiti ko na iwase-wasengo ni nalaki ibagarita ki ira bagabinak na timia ni ana wasa-wasa na leva na timi ni Nasinu sa solia o tiani kina na beitoko ni na timi ni Marist Brothers pero na timi Sandro kara sa buganu inuitiko ni nalai bagarita ki ira bagabinak na timi ni Nasinu ni rauna sota ke na timi ni Nanronga na Dubu College na bakitini kawalu lako sombu na vei mama ni tolu na kabi ni Singapore Rowaingo. O Queen Victoria School na chambe ni Dean sa raw nang isot ke Ratu Nabula na 5 na kaloko na kabi. Na bakitini kabala ko sombu Marist Brothers bata ke Ratu Kandabulebu 8 na kaloko na mataka. Mahatma Gandhi Memorial raw na sota ke Lelin na vei mama ni Diwa. Na bakitini kalima la kusombu Gospel High raw na sota kay Marist Brothers na diyo na kaloko na mataka Suba Grammar bata kay Queen Victoria School na bay mama ni diyo na mataka na bakitini kaono la kusombu Queen Victoria School raw na sota kay Suba Grammar na sibinatini na tini kalima na miniti Lelin Memorial mendabulebu raw na sota kay Ratu Kandabulebu boy ruasang bul na miniti metini kandua na kaloko na mataka ngoni mataka na bakitini kabitu la kusombu
Ratu Kandavu levu era no sota ke Ratu Nabula, ni voi tini kalimana meniti me tini karua. Marist Brothers era una sota vata ke Queen Victoria School ena be mama ni tini. Ena mbaki tini kaliwa la kusombu, Queen Victoria School era una sota ke naita Syria na tini karua ndonu na kaloko, Lami High era una sota ke Ratu Nabula ni vo e tini na meniti me tini karua. Na vo ningito tale so, na vo e doritiko nga, en HFC Bank Stadium, mai lauvala, vata ke na Buckhurst Park, e pangatagi tale tiko nga na Bidesi, en sota ngove i rana ngonevuli, en singa ni mataka. Kina itukutuku ni nraki, e solitiko eni na ivoroni vangi kau membaleta na non davanua. Ana ve atu anu mai na atu lau, o lo mai viti o Kandavu, na atu e sawa ma manuda, bata ke na mbaravi ke nanronga. Me avdo mai ki navua bata ke suva, tambeda ke sareni ki Kandavu, e sawa, na deba ke imbua na toka lau ke maduata, na mbaravi ke nanronga, waliku ke tailevu, ke raki. Duana i bagata kila nin raki mamada se koto e ni bagayawa kina toka lau deba ni non davanua o koe ka bagabunati ko nambula ni dangi ke nei bagaro ni dangi kau sa solitiko e ningo. Na ela kia dova sarati ko na 5 na nota na toka lau deba na sona ngauna. Gon raki e banua mamada. Mai na atu lau ke lo mai viti tabe uni ke ne be bonua tale so me bakata ki Kandavu ke ne be anu lalai vole kata e atu ia sawa mbua wata ke na tokalau ke maduata mai nanronga me abdo tiko ni ki nabua tailebu mai rakiraki ra ke ne be bonua tale so e nambula toka kina na tokalau deba tatamba na sona ngauna borobora na wasawasa. E na waka tulolo ana lo malangi tau wanga una nauda e na be bonua tale so ana dei koto na ituwa ki ninraki ongo me abdo wana singa ni mataka. Anu itake ni dana kaua itaka. Na bebi ambata ko ng bongi. Foyex amalele ko nga ngatsporat ko net mo tero tuan. Gore na itukutuko ni nraki na non dabanua, nraki wasa na itukutuko ni gito, na itukutuko may bonua tani, kaya na itukutuko na non dabanua. Na non bata kay City Veni Raturla. Kasanina ida Tanongu baka nui binaga Au bola tu baka ibola Kalau bisara tu baka mangosa Tawa tu elo manita baya Daliri bolingai wasa-wasa Yang bakin dua liwa waluma Maina umeu wakisuba Koto bakarauta Tawaya komeka sakina sauda Yang makin dua liwa walubiwa Atawaya sangre kasanina Salumile sumaina ibola Ente sabia botoni toma Auangende walini sereni Naya bangu koe samperi Harusnya saya tuni bakawani Maine soni silani Harusnya malesuna ibola Non dueli o tilo-tiloma Mongande mai yang dipeli Mondonu ya mai niu seregi Alseno rabo dalenga Tuani lega seko takaya Bulan uang ya doyani Dan sana laki wakawati Kisani wili kasaulenga Au mala suta kanongulewa Au sawakawati
Ela che belli, como sotia weli saperi, salmi mai ela mara, ambulati watadona na, ambulati watadona na, ambulati watadona na. William back in doon nungu life insurance policy? Nakakil ni Turtana katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami nga ya kila mga nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. O sala ko bengo pamibinaksa. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa e walu ba dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa e walu ba dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita. Kita sila katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simpang bakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sonong una santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sanang berata ini bagai singelebu, kita sanang gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singelebu sa bugay kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to with the kanay baga singelebu sa bugay kabi, may pakana baga sa kera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamari ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendran beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwaga na vimaman yon na kabini buko lulu bay Kemando California, vimaman indu na singilewu ni lotulewu bay Kemando Biti, and a radio bulando wata San Francisco, may kauti kanta wata mai. Nanonda wata kay City Veni Raturla.
Lai talanoa ke iwono ambalavu, kena vei korona kena vei atu anu. Wambula tiko yani ki di kombia na singale wendai ni sa wale katoko na dua na kaloko wale katoko na vi mamani tini karua na ngau na iviti kima misalo lo matu yani na wekamuni ani mbula benaga na wekanda ni daga tiko mbula benaga na itau keni stoa mai sawana mai wonu ambalabu ke rato na dau wingarabi na wale ni mbula benaga mai wonu akandina na tambana ni taravale ke na maintenance na ngoro raki rato bagayan ratu ya ningo tui o tamaimbala o junior o choneverimi ke amit arnaandra o Freddy tapo o penny mai na Lions Bar buni noko back road ngo na bua bina bolevu na sematiko mai siko tuilawa ni andra Tola bina, isarigi may buwaki gwe. Inuitang inibina tu na lendo bara pinanraki. Pinanraki may na lendo panuay koro tu ilangi. Pinandu baka lebu siko tu ilawa, pinabaka lebu na baka enranomay. Sofia Loloma, Camel by the Sea, Monterey. Bula binak. Saurara, John, tola bina na momo. Wataki Kylie nambongi. Me rambona numitele tungakina na team ni Queen Victoria School na semifinal na singa ni mataka iyon din na wananandu sa tiko nga ira kete na sa may tailebu bara kete kay tailebu ni singa era toko na tiko na team ni buli ni turanga may matabat do bula na kalabe timbale suba apakaya na tiko yani raida kila tiko ni rato na sema may na dua na ngaw na watotolongango may waga New South Wales, may Australia, pinakabaka lebusara na nomunisya matiko may na singalebu enday ni mbula binak na nomuni bakarorongo tiko may to sabi nakatiko mbaka na dakadak era dua batatali tunga may na wekanda and at least Australia malo radio mbulan dua bata andi laite inoke totoka bagawati na bengarabi go mai Waikato mai New Zealandi pinakabagalebu na siya matiko ay hapenisa liku suwa wakarorongo saratiko yaningo na noko na roko na sanora auria sawara pinakabagalebu hapenisa liku suwa kere amoni ngaimbau watay tiko yani anandua na serengo ka tiko ni talatala na wangabesi. Wata kay Andy Merendani ratu may tabuki totoka bagawati na bengarabi pinakabagalebu na sema tiko may pinakabagalebu wata kay Moses de lay loma tumo bula binaka malo totokan din na sema tiko may nuitakin ni daw makatuna dakadaka pinakatunan raki maroroi tiko ng bula. Pinakabagalebu tumo, dabi na numituma ay singalebu enday. Ano muni bota. May pakalelevi anyway kemuni yan singalebu enday na Bill Bani.
de mameke tanai ala ala nino da sere sadina como basaru ikami kamila sadina como basaru ikami kamila andi moli ni kai bosa dai ka tauro bo araka tandiki ya koi rau batanga kaibi kai ala tu di kuana ke makami sadina como basaru ikami kamila sadina como basaru ikami kamila JJ's Food Shack. E tigo ke kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka elo ke kena coleslaw. Wee na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tigo talanga na nono specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy James Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundo al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in doon ng life insurance policy? Nakakira nito tani katil kabitu ni makostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mara ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilai. In time sarangan mai. So ang kali wala ka tala tunda wala. Ko tunggo. Au sa ro dengo kami binaksa. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bulo binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua kayada na lenga, nisa ang baki rowo tina policy. Text mai kina wasa walu ba dua, tolo walu lima ena kena ituku matai lalai. O ya na wasa walu ba dua, tolo walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita.
Kita sila katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan badi kata-kata pinakasartunga toboy simpang bakau. Ngai wai dala tu kinambata. Koe serengan kori, sonong ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau baga singelebu se baga kabi, baro te tu baga mango sangai to toka na buno ni kana. Mai na menta tu identity, kena baga singelebu se baga kabi me bakana baga sekera. Na sui, ike te uteke roro baga lolo kei na vida tale. Gira rao mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tambang di Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Na nonda wata-wata kay City Veni Raturala. Ruindo mo ni beau na barawi ke mata isua. Sanga mandani madala nan rakim batambatan do no magikenda tongo mai viti. No ita kini do magati ko na taka na karaba. Ada bito sa ki sombe karangande. Anda boga bina kan inda semati ko mai na radio mbulando bata San Francisco e kauti kenda bata mai. Labeti mbale suba mbula binaka. Mbula binaka na mundo we bota itiko mai ngori kera to na mundo to bata. Petero Mbale Kimbau, Tale Kimbau, wasota, Petero Tale Kimbau, e boga rongo tiko yani mai Juni, New South Wales, mai Australia. Mai Australia andong wale kina tukuka, e boga rongo tiko mai kina o Torika, Tinai. Bula bena ka Torika, bena ka boga lebu na sema mai, na e kabitiko ni kua mai keri, e kabitiko ni lotu lebu ngo. Mai na tukuka,
Wakarai taka tiko motori kani mbata sarat tiko nan raki yon dira sar. Rakata nga mai viti ni wakati ko kina. So li sarat tali tiko nga mai viti na iwakaroni tangi kaukawa. Nagangarauni tiko kina na laki wangar sasalu. Siya wata sosoko toko nga imbarabi. Ni soli tiko na iwakaroni tangi kaukawa. Baleti kenda na singa lebu ndenda iyo. Mbata tali tiko nga mai viti. Kara sa bagai sul ni kata-kata toka na luvenda. Da maroro iratiko en non lako en iki kornibuli en yoti ni singa ni buli ngo eviti en singa bora umbuka indai ni sa botongo e rosanga bulu be mama na miniti men dua na kaloko mai viti o e rosanga bulu be mama na miniti me wano na kaloko en ngau nango e San Francisco e Santa Rosa en radio umbulan dua ba te kauti kenda batamai. Kekiva ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengarabi o ia ketuna kenda to kakana leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau we kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kanda o dren na to beto seki erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nungni boli rawa sara we tartarngayani na telefoni diwa 21 saibarua merto bakarotaka katalada mai na nungni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwa saibarua. Erto ngarapatalangan kena le waka suburi ani nanomu yaya. Mai na nonro stoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibali lo tero pukuni oso pakadadaka. Sen rakin-rakitan beka na tos nimbula. Kuani lenga sinu ingaw-gawa. Nana mai kina programa warotaki. Mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rode na bima manione na kabini bugululu be Kemundo e California. Bima mani duwa na singilewu ni lotulewu be Kemundo e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Nanonda wata kay sitiweni raturala.
Ya na domoni serene i Buniwanga na non rai la ko mai na bagalele mai di kombia kilambasa la ko mai na songo ni lotu ni takati ko ni raoni ta ka wai taka na tuku ni boro ni langi ko kaua na benga una so anda boga bina kan ni ndarongo tiko na serem na kautali tiko mai weekend na boga na nanu ni ndanda unga rauni ni sarongo mai na tuku ni boro ni langi ko ndu mbali doni kenda tokongo anda sanu itaka ni ndana kai kau itaka wai sele Buniwanga era to ambulia na serengo mbali tana ila ko ni lotu mai di kombia mai adokina na boga dala kai wasa era sini mania do mula ke mai lambasa bina boga lebu na sema tiku mai na singa lebu indai
ninda waraka tikongo na itukutuku en non da vano na via sai burabura en andu ana kaloko na ngau na viti en voto kongo e walu na miniti me wana na kaloko en ngau na ke Santa Rosa e California en radio mbulandu vata San Francisco ni kauti kenda vata mai vina vole bona no muni sema tiko mai en be bono e sondan da voliti burabura ninda reida na itukutuku e ado tiko mai kere o ben nuku dangina vina vogalebu nana mundo vena no mitiko mai be setaita senivutu ke kelera o mbula venaka na kanda ni sa sema rauti kuma na singa lebu ni kuwa vakati kuma na talitali nandu na seni valengori lobster tamai jos dola vina ni mbula venaka na kanda ni sa sema rauti kuma ingo en singa lebu enda indai raki mbata toka mai na korotura ngai suwa ia anda nui taka ni rawa ni nda wakaidora na kena waka na itavi na ilesi en kadibiti ko kina na singa ni kuwa menta wada warayani da wanu ni vinaka tiko be ira kaya sara na obisa rayan ratiko en be bono ni waka ke ira era waka tiko en tambana ni be banganga i Suba Street e Turaki en singa lebu en da indai me moni bona numi talitunga en singa ni kuwa en ser e talanoa ni laolago mai di kombia en da ronga vea bi wesa lebu ni wanga yango na talanoa ni veba ni vangi ke nalavani
Udui tonga individu kei nangaboka na itala noa ni sa siki na kai en wano nangaboka. Ke monina we kanda nanda ungole tiko eni no sori ni le sumai imbera tiko nanga uni salki kornibia e tiko i kia endo na wano ni boli taki kai endo boli taki wataka etu na sinikau. Ra tala noa taka na kai e tiuki na endo tani na matangali. Sini tautou watake na kai en maravi tale so ni nda sokota take na rewa. Me ngole ani wakaki i nangali, me ngole mai wakaki sawani. Na dau adore ke tuke na silikai ana kai e tikongo mai nangaboka. Era tau tala noa taka tiko na matai laolaongo. Sanga indua tani na ngauna ngunu wakina. Oi kona kere ana mbilo lebo. Asa ambau tiko saranga kina Kenga inraki mbata tale wakango. Ia, da wale wabuka binaka. Da wabuka binaka. Da wabuka binaka tiko na mata sere era tau langata. Era tondo waka marauta kakina na bubale nei Naomi Whitman, mai Avondale, mai New Zealandi. Rando talita kamera ronga dana ser ni kai. Sambi tu en nandela ni abunda ronga dana kena ser na kena talnoa sarutiken nanda satiko sarangakina. Sabo itu sanga bulla sekondi men dua na kaloko men da ronga dakina na itukutuku ena nanda bonua na itukutuku ningito kene be sai burabura. Rasa ngole tiko mai eso rasa mai wawara tiko ngombale tara sota ni mataka and Super Deans watake in Whitbix Ralube and sota ni mataka na semi-final so imbe kasana dambe na final iyo enda nangai rongod ni mataka ni sabakadang au nangito pinakabole na be susu pinakabole na be tokoni Beira na toko na tiko mai na norandu itimi o era na buli oti na itumbu na dauni be susu o era na ngasini buli ke era be toko ni tiko mai ena ilako di norangito na ngone buli ena madongo finala tarangai tiko ya ni na madawa katumai ai tukutuku ena nonda banua mai witi. Si via ni tolu na undolu na leo ni banua era ngarabi pakabuni wai. Mai viroto ndo na ilawa mai Korean medical team. Karato wa tiko ni ena na Kasi Health Center. Tolu na singa ena madhango sana dhaba ni kuwa. Na mata ilawa anda uwi ngarabi ngo sanga ni Saumi. Na nonda to uwi ngarabi erato mai tiko ena Kasi ka ragarabakin bungasara na leo ni panua anda be matangali mate era mai laurai kina era mai ngarabikin na batinra o era binakata mai laurai nga na be tikini angon reso o era na numera mai laurai baleta na mate ni suka era sina era oso tiko yani na kasi sana daba ni kuwa kaya iliu ni tambana ni Wingarabi Bogabuni Wai na sinu Subdivisional Medical Officer SDMO Dr. Vini Mandanabosa ni rasa Bogabina Binagaboga na leo ni Bonua buambale ni Wingarabi rato mai warita kana matelo laongo bambimbi beire ratiko na malio ni Koro Suba keno sorry ratambili ani bagayau na lomani singa tolu saoti kina Kasi kaya Mandanabosa ni ersaba kabina binak rabaga bina boga lebu na daw Wingarabi na tambana nimbula ni mata ditu eviti en non Wingarabi na kanda mai Korea ramara utalangana leo ni Banua na matangali Wingarabi ngo ni sanga ni Saumi Endora baga tulewa era kaba endona koro endo no mandala beta me rawan ni inda bakila tiko kina na be ka enda samba rawan ni kaba menda vaukina ena toro isombu ni baga ngata kini wainganga ni be baga mateni taki na koro na butulebu mai serua era to sabaga tau da endona lewa me baleta na non rato koro era saka na ngase mena butulebu mai serua keba kata lendua ena ngai tombo ena non raloma ni koro ni maroroe bolitaka se be soliaka tiko na wainganga ni be baga mateni taki sana kere isaranga me sabaga sosolo me sa toki tani saranga me na koro sa kuata le nitiko loma ni koro na tiki nango sa labeti dake
en bosenia sana serua kaya kina ura ia ratu levu na turanga ni koro ni rasan dua batakina na leo ni koro en ruana madao saoti e a tombo en dua na turanga ni maroro etiko e sonan rau ni kaumandu saoti rasangai mai baga muri ko yani kaya do sarakina nona iteitei sangai lei tombo talenga mai kia ke na nona longa ni marijuana ni te saratiko nga e na nona iteitei ia sa dabo toka en dua na lewa me baletira na vakaingata kana wainganga ke ira ravolitaka se beisoliaka ke baka en dua sakune sa pangalala saranga mena kor Vitalia ke bola kaumbula kina e levu na basulawa e boga dori ni sabondo na wainganga na kudu na buta ko nei bala kaua ke nei boga rau sabga sau sanga e loma ni koro asana numi me sandabo kine ndo na lewango me taroba me kako ni adu tiko na lenga ni wainganga ni bei boga mateni taki ke na kena boli taki kinangito e boga reita ka Mick Byrne nandau bei boga tabuli ni timi ni viti na Fiji Water Flying Fijians ni na makatiko na non rau ngito o batatoka na dorobo erua e na iatu e muri ni timi ni viti o Iosefo Masi wata ke inia tambua bou o inia sanga so timbaga ni kila isara boga lebu na non tapanua na dorobo ngo ya ngito tiko mai e na timi ni Racing 92 mai varani se sa duru mai ngo mena ngito e nan rua e na mbakebo urua na undolu rua sanga bulu kalima kaina kini dorobo lebu toka buli raki vinaka e totolo kana rawa ni mbasumba na norato kambakoro na non da timi ni Flying Fijians e na madawa katumai kaya o Byrne ni o masi sakilai tiko ngaile suale tiko nga maingo en gito ni rakabile wa abitu mai Parisi mai Boranise ena soto ni Olympics kasan dua talenga mai kina na nona metali siliva ya kaina kan yo tambobo to robo kau momonganga binaka buli raki lebu kau ngai totolo nona vivi sana ngole tiko mai ngor to lebi na ngone nrua erto sa durungo na timini viti merato na balataki kenda ena Singapore umbuka ena madao katuma ena Pacific Nations Cup na PNC karau na sota kina na timini viti na Flying Fijians wata kina Manus Samoa. Sabra no initi ko na kornibuli na sa sango me rawani iratokona na timini na sino ko nga na timin dua era sambau tokona to kaya nieke me kautana vandra kina sota ni quarter finala. Sabe ibu ke mai kina sona kornibuli kara sama ilutu na ilagola kongo na Super Dean semi-final kara una sota kina ke Dubu College wata kene sinungoendo na sota kaua na timi rebeito konia nikina sona kornibuli wakata ki Marist Brothers High School kara kauta nikina sona yaya ni ba kaua yango na menra tapa ya wai ka nanumiti ko ni ndua toka na timi kaua na timi go na timi ni na sinu merau na sota ke na timi ni Dubu College mai nanronga na sota go erau na bengali sumini waikina na be mama ni tolu na kabini mataka Queen Victoria School erau na sota ke Ratu Nabula na 5 na kaloko na kabi na HFC Bank Stadium suba kina itukutuku mena bia sa ibura sa wandonu ya o mereke me solia $2.5 bilioni ng dola na isaw ni arangi kibe Israeli merawan ni valutira kina ng Vatican di erabaga sangay koya wiliti ko na beibu ke $2.5 bilioni ngo na wangabu kanibala na F-15 watake na yarang Italia so
Karautani tini kaviwa ng biliyon ng dolar na kenisau. Solitaletti ko nga ng gingini walu na tange vitu ng raw vitu sangabulo kaba na milioni ng dolar na kenisau. O irakevengo na ibota-bota solianyo mereke kibe Israeli me toko ni koya no na balutira na Batikandi karatiko ngo may Gaza ka nanumitiko ni sanarawa ni raw na bebu kaya ni ngo Israeli kay na nangangan me palutira na kena meda kinandraki solitiko na ibugaroni dangi kaukawa na nonda banua na sano lo may biti na sano lau na be anu may kandabu tabe uni bakakin na nambara binibdaba kay biti lebu o nanronga meda may kinabua kay suba kaya sarani kinabua liku kay tailebu na dolo kay na itasiri na sano ra may rakiraki na sano umbua kinabdaba na tokalau kay maduata bakakin na sano da kaunrobe tabe uni sangani ngalala soli kede tiko ni kinango na ibugaroni dangi kaukawa barabi abakaki na yabonu mama na sona ngauna na kita tambasara kina 5 sangabulu na nota na kaukawa ni rangi bora-bora na wasa-wasa nandai koto na ituba kinin rakingo na be bonu wasada buti tiko ningo na bua suba kina usori korowo serua na mosi na itasiri na dolo ke tailebu kabakakina na moirani non dabonu na sanora o maduata da kaunrobe ke na deba ke mbua no ai me urus nga tu amatakoa ai rotek ni ausie ne lele fayaksi amalele ko nga sport ko ni mbula benaka me rotuma e bakatele ngakina e boroni langi batangango sa solitale tikunga ni kirotuma me mbaletan be mbarabi maika abakakina nanraki sembermai ena singani mataka kininda dambeteni na mua ni madawa ngor ni tukutuku ni rakira non da bonua na iboroni dangi kaukawa e tukutuku mai bonua tani na tukutuku ena non da bonua kina tukutuku ni gito na non da vata ki City Veni Raturala.
JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na to specials and the lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in doon ng life insurance policy? Nagkakil nito tayo, nagkakil kabito ni Agostita na 2022. O sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mada ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. O saya lo dengo kami binasa. Iyo, o yasar nga na buna, raw sara, sa tiko na pepa se senga. Bulo binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua kayada na lenga nisa yang baki rowo tina policy. Text mai kina wasa walu ba dua tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. Oya na wasa walu ba dua tolu walu lima. E senga dina ni kara rawa na daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda u dren na to beto seki. Erto satu waka na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli ena kinagona to tolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ikanalay waka suburi ani nanomo yaya. May nanon rito stoa kinanomo mati ni katumba. Nanonda bata-bata kay City Veni Raturla. Della ni rabo Della ni rabo Ni vilava tua bula Itu to amati amani Benambong ingani uwa Ron semua udiwai Enran romani eruna Enom bale bula bale lala Karamai kai alua Oi toroli Oi toroli Oi toroli
sureti oya Mendoano seni au Mendoano seni au E au tia usongu sarayani Dani na talau Au osa ya Au osa ya Enano mungoro-moro Enano Isarau tanga merongo sambedo Enavi kita uho Oitoroli Nabi kita udo Oitoroli Oitorola Osa imo de evena Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio ambulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Ia nā mga veriti ko na no mundo kumuni ndula wata ke na tatabu na timi ni Santa Rosa Sevens. Timi le abitu ni Santa Rosa na mundo tatabu na mga veriti ko. Ka anu ita kinyo ni nangole ni kina na daw toko ni na timi ni Santa Rosa mo ni laki toko na nanomu ni timi. Singa boga rawai na ika tini kavitu ni okosita tini na kaloko na mataka laki adawa na ono na kavi. Na boga doriti ko na tatabu na barbecue ka tulu sangabulu nandola dua na ibugrau. Ini dua na ibugrau ya na tiko kina na tiki-tiki ni ilewe ni sipi, na chops, na toa, na soseti, tapioca, wata kina salad, kina soda. Na numiti ko mai ni sana boga doriti kongo na no mundo timi na leo abitu ni Santa Rosa baleta mundo ngole rao kina dua na songo ni leo abitu na boga dorita letiko nga na tolun dua liman dua 4th Street Santa Rosa ka anuita kenyo ni ngole nikina roto na kenabo ratuna numa me ratuna ngai
I lago tiko e ningo orto Ilikana, Wanga, rato na laki wakayado songo tiko. E na buku ni sasanga ni kumuni labongo na vitu, saiva vitu, 858, saiva 2, 52. Namba ni telefoni, e raonyo ni ve taratara tiko e nikina. Membaleta na sasanga ngo ni timile abitu ni Santa Rosa. E na boga doriti kon na Fijian American Rugby Sevens no muni songo na boga doriti kon na Cover Barrel go boga doriti litunga ni katini kabitu ni okosita na walu na kaloko na kabi na laki ado basar na rua na kaloko na mataka se kando usa singa ngayani boga doriti ko na Pacifica Islander Cover Bar rua ba vitu 5 may Mission Boulevard ka nuita kinindo na edo ni kina baka kina beiran ilaw rangol itunga ningo ya basanga bulu nandola na iduruduru ka nuita kini rawan yon ningole ni kina mo nila iwitokoni ya bukatangi totoka nilai imasibaba ika sini tagaraw na ngona sa lago tu na kena Cover Barrel me baleta na matabi o kani kay rera lago yan ni merla kiwi tumberi rabi tokoni na daga ngo sa tiko na iduruduru rawan yon ninga ilako yan ni mo nilaki bagay wata kina kakana sa kani tagaraw wata kina ngona na Cover Barrel na nomundo songo na turanga na maramani Tailevu bagay dori Ruan 256 Griffin Avenue Santa Rosa California 2 saiba bitu goen bagay dori tu kinangon na singa warwai na katulusan wulukan dua ni singa ni bulango kay na ibaga na numin ni songo kay ratukan dabulevu bakin raw ni korni buli ratukan dabulevu ni London ni Tailevu bagay doriti ko ene katini katolu ni September 5 na kaloko ene kabila kia zavana tini kandua wa imbuta ni sambutu ika kana bagay doriti ko na Holiday Inn Express and Suite diwandu abitu sa ibang ba West Stockton Boulevard and Elk Grove California 558. Angori na tukutuku soera ni tawana tiko yani na nonda iwaseni ngaunango ni rongo mainda bale ni songo. Na nonda vata ki City Veni Raturala.
E senga dina ni karaurawa na dhaka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda tō kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tōna senga tiko ni nreiva se senga ni waka motoka kandau dren na te tō beto seaki. Erto sa tō wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni voliboli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni voliboli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarama talanga ni kena lewa sumburi ani na nomu yaya mai na nondro to stoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka nangwala ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana maki mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungove na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka bitki me pakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalos e tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talanga na nono specials and na loma ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kaya na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda wata kei City Veni Raturala.
Na mira ke na koe lava sere ambasi kamai na dua na ngauna rau tatokan tini ka diwa sangabulu ka rua tolu baka kaisar na sere ngo era tu rongokina na ilaolango me na koe lava na sana baka urang agora mula bina ka Wilfred Bono na numi ko tiko ya ni ana tetha na singele unikoa sabi na numi toko mandanga me otikina namba tambatai a fila saafi dola bina me namboro abono ni be bukan don taki dola bina na warono me na momo tamai jos dola bina bole manu ni sema tiko me singale bu indai bagi be ngau na bina kango menta sa toso yani menta sa ba kambian ni na gingini gola na guli na lakari bina bole aseli were ibalu bina bole bu na borong tu mai Auckland mai New Zealand destino tokona era sematiko mai kina na kanda na singale bungo bina bole era sematiko mai ngona be bonua ni takataka na be bonua ni bangalala na korbo biti mai viti kena be anu e baka kina be mai New Zealand mai Australia o irtona tiko mai na atu kuka na atu masela na atu tokelau waka kina mai mereke o wanda tiko yani be rauna biotini na ngase mai lomani koro bata kina rendini ngase mai lomani koro na Esava Street vina wole buna sema tiko mai na singale bunda indai so ranga ona sa wara right to mandanga menda watching arsa seni doni tuku elo mai sanda umagatiko ya anda umagatiko ya seli weri balu bina wole buna sema tiko mai singale bunda indai ni da warakatiko na tuku en nda vanua ngai rongo tiko ni ro ni bola ka ni ro na kaloko na daba na rua en singale bunda indai me bakana kene borau na ngau na ke Santa Rosa sa boto kai ro sanga bulla miniti me bitu na kaloko Sanangai o tinai balu Yani muna na dawa salomamu Ni wakaya moaraki au Ni o tinai balu Sama ni totolo ya timuna na lomamu Kawakabuna na nomo veidamu Mai no huale ani muna na yavamu Isalei oilei oiau Mate wale ni unanuma Tiko tale o koya ko bauda Sanangai o tinai walu Awana numa tu nindaruna wakamau Nakena sewa ni saru itotolo na lomamu Kekonia warakiau Me adoba ni o tinai walu Kena sewa na no mundo nomo Saru itotolo Domo na tuna o warola kaki Ni o tinai walu ko vila iwi Ko atauri wale moi sama ni kaki Sekonia mesetakiau Lekona reki katiko marau Mau di batanga mendua Lamura-mura non daru taurua Isalei oilei Nana una talei Samode isa samode leimonei
Sekonia meseta kiao, dekona reki katiko marao. Pau di batanga mendua, na vura non daru taurua. Isalei oilei, nanga una talei. Samode isa samode leigonei. Samode isa samode leigonei. Samode isa samode Sa maina bana non rato bingarabi na matai lawa na bingarabi paka buniwai mai Korea na Korean Medical Team karato bingarabi tiko na singatolu saoti mai Nakasi na Nakasi Health Center. Bagarai take mai ni rato bingarabi soliwale sangani saumi na bingarabi ngo embaleta na dikebi ni imbula non ra mbula so ebia ma indikebi na be kaimbale tira na be tiki ni ngondra na mbati mai laurai na mata patake na non ra tobo en matini suka me laurai sa tiko se seng erto barai takamai na dau bengarabi na iwase-wasengo na sino be ko yakabili utakikina na sino Divisional Medical Officer na SDMO o buniwai mandana bosa ni saba ka binakataki baga lebu na bengarabi ka baga duringo me nakasi sana dapat nikua
Sibia na tolu na undolu na liwe ni Vanua, rather ni kina, na be singa be tarabi, sa may labango ni kuwa. Dora boga tulewa era tu dakaba mai na butulebu mai serua, baleta na wainganga. Ni sarongo di wasomati ko nga na wainganga. Ka lebu na itukutuku enda rongoba. Na kena yan rabi na non rabi su so. Ya senga ni baka enda kawai takasara. Ya sanga i boga tulewa ango na korona butulebu. Ke baka endua. Kune se boga ndina taki ni tea bolitaka se be soliaka na wainganga me sana bangalala taki me na koro vitalia ke bola ikina me sana bangalala taki leibi mai na koro na butulebu endua kone ni bolitaka tea se be soliaka na wainganga ni be bo meteni taki kana turanga ni koro ureia ratulebu ni tikinango era sabe bo sakitaka kasala beti dake ni na boseni asama serua me sayan rabi mga matua na tikinango kune endua na turanga yang bakitolu sangabulu ni tea kaboli takatalitunga na marijuana mga muriko ado sarino na iteitei sanga kune bataki na marijuana na no na iteitei sabanga ngati ko na visa na ngaunago kina gito sabanga mga rauti kongo na ve cornibuli rasado na bata ni semifinal na sota ni Super Deans wata kina raluve with Bigs Championship rasa mga rautingo na sota ni mataka na ve toko ni saya dutiko yani mai na ve cornibuli na sa sango ve era sana ba kurietiko na no sasanga kinang gitu so na cornibulir sama ilutu bata ki marist ya esolia no na bebu ke kina cornibulir na sino na ya ning gitu na tabaya wain roka kina bungatale na bebu ke esolia ni na Marist Brothers ki na sino merto wito konikina eda semifinal na sino ni ratu sama ilutu ki banuatani bagarita ki mai ni sasoliti ko rostanga ulo na mili na ilabo bebu ke mai mereke ki be Israeli membaleta nona bagarau mitango makiko mai vira na Batikandi bagande itaka na tikinango na sekretari ni Vanua Anthony Blinken ka magarita ka ni 2.5 bilion ng dola na ilabo bebuke ende membaleta na matay balu ni Israel solimengo will taliti ko ngakina na matanggali wanga buka ni bala na F-15 watake nang gingini balu na tangi era soliti kongo me laki baka ngatakian ni ki Israel nanumin ni bebuke ngo ena rawan ni taro bana nonra wadada ng Batikandi o ira na Hamas era tiko may na Gaza Strip kasi tika busara na bulo ko to bana ng bagisawti na nonra wadada kasi mbera tiko nga ni manioti se tarobi se mga malumutaki na nonra matay walong Batikandi dito kutukunin raki bagarita ki mai ni solitiko na ibugaroni dangi kaukaua na be imbarabia soni non da Vanua na etulau na etulo mai viti o kandabu ya sawa mamanuda kabakaki na esano umbua na esano maduata wataki na esano da kaunrobe na mbarabi ke inanronga mai nabua suba ke no sori solitiko na ibugaroni dangi kaukaua ena non da Vanua laki ado basarti ko na 5 sangabulu na nota ena sona ngauna ng bati ni rangi tokalau deba-deba. Bagarita kita lengamay ni nraki batango ena deiti ko na kenitu baki medawa na singa ni mataka kana singa ni bisa ubugali besar nraki batang-batan ng bongi na rangi laki ado bati ko na 5 sangabulu na nota eta tambati ko ena non da barabi may wasa-wasa kabakaki na ebano mamada
Ai koe ngore nei tukutuku ni raki ana non tawanua nei tukutuku ena bea sai bura nei tukutuku ni ngito ke nei tukutuku ena non tawanua. Na nonda bata-bata, kay City Veni Raturla. Laisa bula koro, o lambasa na korni seni rosi dila ni bula serau e na bimbongi, e boga diri loloma e mangani mosi o bulobi. Mai tabe uni, e boga nui nevi nagatiko mai o asaili were valu, a beira na timini ngone lewa, mai New Sawa. Na ralube, e na bakitine kaono lako somu. Bula naka, bina bole bo asaili, bina bole muna boga nui nevi naka. New Sawa e rauna sota ki andi rakombau, under 16. O mulo alipate tangindungu, binaga lebu mai korwo utai lebu, binaga lebu na sematiko mai, baka nui binaga tiko na boni singa ni kua ni bingarabi, Jerry mbuli rua, mbula binaga ngo mai waisali, mai koro, na mbula binaga mai nasau, na mbula binaga talenga mai tua. Kera usa tatau eke, mea zoba na singa ni mataka, tini kanduana kaloko na ngauna mai viti,
wana kaloko na ngauna ke Santa Rosa ni Samoa. Nanda Vata Vata ki City Veni Raturala and Radio Mbulan Dua Vata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai.